Enganzi yihango kugamba karunja kari mu parish development model no byabanabwa na habebembeza harurengo rw'amagombora agara mu Kasambya Kisengwe hamwe na mpasano mu district ya Kakumiro. Enganzi yihanga na banja najara mu parish development model ni mpango ngo kandi neshanjire ibintu byinji nubwo abantu barukumanyaho bice. Akuba PDM teziri sente zonka. PDM tukwenda kurora engudo buli muruka, tukwenda kurora buli muruka gulimo isomero, tukwenda kurora oba mukubyetegereza amasanyalaze omuruka galimu, tukwenda kurora buli muruka abantu bakulima enkurakura neryeto muruka, tukwenda kurora buli muruka amarwaro access, tukwenda kurora buli muruka mulimo gwa kakiikako. Ogunajara nk'ekintu z'ekika hamwe n'abebembezi gamya hakurebuza program za government hamwe no kutunga oburyo obwo kutereza byakuba bishovere. Abo kongera kuchika bichi government byekozire omagombora gaitu hakusikira manifesto yaitu ya NRM na bichi ebitaka kozire ebizibu ebyaka bikani biji atukakola korasi yeje kizibu ky'abantu kugwa myanda kufu temukimanyi ekizibu kimune kiretaki babebembezi betweka basima government aho kushikiriza byaraganise koro muri Kakumiro. President wetu Museveni abo kutukomera prime minister wetu abira bono akungire ensi yona ya giretana tulengero minister zona zongere kutunga pensioni zabo nacho tusima baitu abo abantu abamu abatito tukyasigalire kandi ndiyo mwali abo obwengo twala okuja kutunula mu Kasambya sub county ba veterani abasigaire tukataya tuli abiri na basatu tusigaire babiri omukutandikana okatiyamba ekizibu ekyo muhanda ogwanya barogo gwabiri gufire watera urutindo twatambuliraho weza twasima. Project ya parish development model inenyomye omushanju ezirumwe ebyobuhingi okubika ebyokurya okongera omutinda ha bintu ebyobutare ebyamakorro okuhindura emiteekateekere y'abantu hamwe n'ebindi. Ubwate Enganzi yihangera umunebuga n'aba LCs ba kansara abamagombora hamwe n'abandi bebembezi. Gasha kwa Ismail Kasoha.